بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن لو شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا وفهمنا دروسنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا أري درس من أنك في سنة السيد السابق أجوني دين كندر جلد أري إذن كندر جلد ko wonɗen hande ko salatul marid julde nawnuɗo ko honno o juulirta ko honɗum o yaafana ko honɗum woni tawata o yaafanaka ko sa'i hombo o juulirte e alhaali go'o ko sa'i hombo o juulirta o alhaali ɗa ko sa'i hombo yahata ha tawa hay julde nden kadi fukkike hakke makko few haray ko ɗum ɗon wonɗen fuɗɗorde no gasa hikko en ɗon salatul khawf julde kulol si neɗɗo no huli ko honno o juulirta si tawi woni ko honɗum kadi e kulol newnana on tigi o juulu simo huli e ko honno o juulirta ɗon o wi salatul marid julde nawnuɗo on ko honno man hasala lahu udhrun min maradin wa nahwi la yastati'u ma'ahu alqiyamu fi lfardi yajuzu an yusalliya qa'ida فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لقوله عز وجل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أري وجلد أودو نتو نونو haray ko ganto waɗi si tawata imo yaafana ton rukunu goto e rukunuji julde ɗin ɗi tawata ɗin ko farilla si ganto aranimo haray imo yaafane on ɗon rukunu on farilla ɗon ko ɗum waɗi so wi wondema kankaragojo on ɗo sayde saabi ko ma kala heɓuɗo ganto immorde e nawnare e ko nanditi e muɗum hara o wawata darade juulugol ka farilla haray ino daganomo nde o juulata haray mo jooɗi si tawi woni o wawata jooɗagol ngol himo wawi juulude kadi hara ko beccal ngal o waalori sabu o dallinori kanko karamokojo on honɗum e o wi taho o ƴaƴay ɗon si tawi o juuliri beccal ngal ko yo ƴaƴu ko ɗum woni yuumi u bir ruku'i wa sujud ɗon ko yo ƴaƴu tun ko yo eɓɓu tun ruku'on e sujuud on wa yaj'al o waɗa sujudahu akhfada min ruku'i tawa sujuud on ɓuri joltude ka ƴaƴugol diini ruku on ɓuri ɓantade sujuud on ɓuri joltude eɓɓen seeɗa ka nandintingol joni oɗo o wawata darade ten an daragol ngol ko farilla e farillaji julde ɗen wonande on wawɗo darade joni noon o heeɓi ganto immorde e nawnare ha e ko nandi e nawnare won wonugol kadi e nokku kon nandi e nawnare no wawa wona e nokku mo tata o wata darade o ɓanto tano girdi o wata darade mo wawi joɗade ɗon
no arana goɗɗo la sama Allah wano nangeteɓe soke ma ko nandi e muɗum ma wonɗo e vayasi no jarni no ariyoyten janngol noon fi salatu safar wonɗo e wano avion no baki ma suguɗin ɗon piiji tawata immade ɗon wiya no habbirde ɗon waɗa rukku e ɗuma e sujudu no alaka o sujjoya ka leydi ko wano noon wonɗo julde e nokkure nde tawata kadi nden ɗon nde sujjotako ka loope ɗuuɗi ma suguɗin piiji e ɗin alhaaliji ɗum ɗon fof onti ko yo si tawi mo wawi darade ma mo wawi jooɗade koyo jooɗo ma hay kaka daroto kono tawa turotako ma sujjo si saabu no gasa waɗa ɗum tun o iro ma suguɗin piiji koyo ƴaƴu rukku on o ƴaƴa sujuudu on ko wonno ƴaƴirta ɗo so wini allahu akbar o habbiri o jangi ha o gayni ka o jooɗi ɗo nomi jooɗorni si koye jullere onti jooɗi si tawi onti jooɗi ka leydi haɗay no yiɗa yo waɗa ko wiyete konta rabba o ɗum woni heltitugol koppi ɗin wono ɓeeɗo tolori ni yeeso ɗo ƴetta koyngal ñaamal ngal fawa e nanal ngal falli altidira ɗe ɗo ɓe anndi ɗum ko jonde ɗe tawata nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no yiɗno ɗum yani jalsatu tarabba joni noon o jooɗo ɗon so waɗi ni o jangi ha o gayni ko janggata kon o waɗa ni allahu akbar o liiƴike ɗo anndi o yiwi ka o dari ɗon konti darne nen joni o waɗi ruku on o janga ɗo ko o jangata kon ka ruku o ɓanto sami allahu liman hamida o gayni o ɓantike ɗo emo joni noon mo yaade sujuudu on annade ruku on ko ɗo hattuno ka joni sujuudu on o gera ha ɓura ɗon jolde seeɗa ara ha wano ɗo ɗo woni sujuudu makko on o janga ɗo ko jangete ka sujuudu o jotto o feewa joni no o jooɗorno noon o aroya kadi sujudere ɗimmere nden o uggino o waɗa ɗo kadi sujuudu on ko ni on ti ƴaƴirta ko ɗuyte ƴaƴugol ma ɗum eɓɓugol ma ɗum joopagol haray ina ko woɓɓe goo famata wondema koyo on tigi sujjuka tiinde waɗata ɓe anda arawe landutako ma ko yo ɓannu gawluhum ma ɓanna beɗum ma ɓanna ko ɗum ɗon ko nandi e mum sujja ala ko ni on tigi warata waɗi ruku on ɗo no joli seeɗa o ɓantike ha o feewi sujuudu on o aroya o jolna ɓuri ɗon ɗen seeɗa aray ko noon on tigi ƴaƴirta sabu noon dalil oɗo karamu ko jon o addi o aya ɗo dalil ko Allah subhanahu wa taala janti kon o wi jante inde Allah siɗon dari ma siɗon jooɗi ka dari ɗon e ka jooɗi ɗon e hiɗon waali kadi joni ari ɗo ɗi tati nun ɗi naati si on ti wawa no wawi darade ko yo daro ɓayɗe gande julde nden ko nde jeyande e zicru ɓurɗo mawde zicru ji ɗin par ce que kala men minande mayre a jantoto inde Allah si ama noon jantagol inde Allah kabbiral ɗin ɗi fof ko zicru jande nden nde fof ko zicru a janggata qur'ana on toon ta mamali inde Allah kono wona noon sugguhinal ɗin ko zicru subhana rabbiyal azim sujuudu on ko zicru tayya on ko zicru donc ko nde jeyande ɓurde moɓitude e noneji zicru on joni noon Allah wi jante Allah mana siɗon dari ma siɗon jooɗi ma siɗon woni e banggue moɗon ma ɗon walori becce mon ko ɗeɓɓen ɗum ɗo no woni mana ka julde no woni dalil wondema si on ti wata darade yo jooɗo so wata jooɗade yo walor beccal makko ñamal ngal si ngal ɗon no wawi walade mo adde kadi dalil makko ka sunna o wi an Imran ibn Husayn qala kanat bi bawasir o wi har min miɗo marno nawnade ko witte bawasir fa sa'altu an-nabiyya tami wawata darade ha juuta fa sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wassalam mi landimo ani salati fi julde nen fa qala nelaɗo maki salli qa'iman daro juula si tawi ɗa wawi darade fa in lam tastati si tawi woni a wawata fa qa'idan koyo taw ko a jooɗi ɗo fa in lam tastati so a wawata jooɗagol ngol kadi fa ala janbika haray waalor beccal ma ngal ɗum juula ɗon ɗen ka waalori beccal ngal no newi tawaɗa fewti tawa yeeso ngol no fewti qibla on onti juula ɗon ɗe nelaɗo yetorni kañum oɗo Imran ibnu Husayn o wi rawahu aljama'atu ko jama on filli oɗo hadise sema jama on ɗo wono Imamul Bukhari no janti oɗo hadise ka kitabu taqsir ka julde deftere fi raɓɓinɗingol julde nden ko wano noon kañum kadi Imam Abu Dawud no filli oɗo ka kitabu sala babu fi salatil qa'id julde on jooɗiɗo hara ko sabu ganto Imamu Tirmizi no yalti nun kañum kadi ka dambuɗe julde babu ma jaa anna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi o janti ɗon kañum kadi ko wano noon Ibnu Maja kadi no addi mo ko kitabul igama
bab ma jaa fi salatil marid imam ahmad imam bayhaqi ɓeɗo fof no jaltini hadisa on ɗum noon oɗo o wi imamu nasayi ɓeydi ɗon kanko ka filla e makko on ɗum fa in lam tastati fa mustalqiyan ɗum ɗo ko imam nasayi woni ko ɓeyditi e hadise on o wi si tawi a wawata kadi on ɗum walorde beccal ngal ɗo ni fewta qibla on juula ɗon ɗen waloro beccal ñamal ngal ɗo ya tijjito ko taw ko ajjitiɗo aɗa wawi ajjitade aɗa waɗɗum no ga kono taw hara koyɗen no fewti qibla o woni koyɗen fewta focco koyɗen fewta qibla o andi ɗo haray tinde nde gonto fewti on tisino ajjiti haray ka koye tinde no jokki koyɗen ka foccori toon on tii koyo an ɗummanno ɗon kadi o juula ɗon kadi gonno juulata ko nafsu say allahu akbar o jangi ko jangata ko allahu akbar o waɗi rukku o ɓante hoorne sami allahu liman hamida uggina hoorne so nde wawi mannade ɓurɗon no wawi mande so tawi wawata bere hakka nde wawi ugginade o o anndi o ɗon kadi ko sujuudu makko onno o wi o addi kadi dalil ɗo aya la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah fawata wonki si wona ko kimaritaka ko imana onti ɗo si onti wawali ɗon ɗa o wawi ɗum ɗa o wawa ɗum ɗa wawi ɗa fakataka makko on hatti o ko ha ɗon o wawata o juulude o yiwan jabir tinama jabir kadi kala o maki عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومه إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك رواه البيهقي وصححه أبو حاتم وقفه ono jaabiri wi en wonde manelaɗo seeɗen humpitagol goɗɗo nawni ɓay ɓe hewti ɓe tawi mo nawni ɓe tawi noon imo wi mo juulude imo ɓanndi ngawlu hon ko sifiɗen naane ɗo mo wimo de o sujju ɗon woɓɓe ko aɗen yiya en woɓɓe no waɗa beɗoy woɓɓe no ɓannane wora nden tawi mo ɓanndi ɗum mo sujjude nelaaɗo bugori ni ngawlu hon kunto sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki juulu sujjaka leydi si tawi ɗa waawi sujjude ka leydi si tawi a wawata sujjude ka leydi ko on ɗum watta awa ƴaƴu ɗum woni joopoɗa ruku on joopoɗa sujuudu on no hollirɗen naane noon waɗa noon sujuudu ma on hara ko on ɗon ɓuri joltude ɗini ka ruku o wonno ɗon no yeɓɓirɗen naane noon ɗum ɗo kadi ko dalil goo mo tata tuttinama e jabiri radiallahu anhu imam bayhaqi no sellini hadise on yaltini hadise on e abou hatim no kañum no sellini darorde hadise on wal mu'tabaru fi adami l istitaati huwa almashaqqa ko on ɗum noon wona kontede ɗo joni fi angal wawgol ngol waɗugol sujuudu ma ruku ko sattede nden si hewti yonti aw khawf ziyarati l marad ma hulugol ɓeydagol nawnare no wawa joni goɗɗo haray mo gasa o forsa e juula kono ɓaawo ngon no mari ella si woni joni ko yo yahuɗo tour yo o sujjoya to ɗumannoto tun goɗɗum waɗa ma koyɗen no mari ella jooɗo immon aray tun ɗumanno e ko nandi e ɗum ɗon ma wona opérteɓe ni tawa wata ñuubude opéré on ma sugo ɗin ɗon piiji ɗum ɗo fof ko noneji goo ɗi tawata ko sattede no e muɗum ɗum ɗon addi ɗum ɗon ɓenni almashaqqatu tajlibu taysir satte nden aray tun nde pooɗa kañum newede ko ɓuri ka wonnoɗo aw butahi ma ɗum hulugol kadi ta nawnare nden neeɓu arande sellali wona opéraɗo joni si wiyama nayo ɗuɗu ɓiƴude ma ɗum nayo gaɗin ɗum on tawi so waɗay ɗum ɗon fo o juulay o memminay ɗum ɗon no gasa wona saabu so forci ɗum ɗo wona saabu opéré on ron ka yawde sellude ma ko nandi e mum e barmeji ma ɗum ko heeli aw hawfi e dawrani ras ma hara goɗɗo ɗo imo ɓandu no selli tere ɗen fof no wawi ñubade ko woni mo wawi turade mo wawi sujjude kono imo hulisi o dari kewata o guile o yana tawa giilegol makko yanangol adday probléme goo joni noon ɗo ka o tawi ɗon giilol ngol mo huuli daragol darto tun o giile so jogitaki goɗɗum mo wawi jooɗade o juula ma ɗum o daro o ɓaaro ɗon ha o gayna janngude après o turo o ɗumanno ceerno meɗen no moƴƴini nde deftere nde tata Bullo Fouta no yawiti ɓenna jangga hay Lakhdari on no sifi ɗum ɗo honno nawnuɗo juulirta sifande yemen ni nde ha tesen ni wellini gotum mo sifi ɗum ɗon fof laɓɓini poy o wi wa sifatul julus sifa noon jonde wonɗo juulude on hara ko mo wata darade allazi huwa badalul qiyam nden jonde tawande ko nde woni pilasi ko nde woni battitigu daragol ngol ɓe mana ko nden ɗo woni lonto daragol ngol an yajlisa mutarabbi an ko yo jooɗo
hara ko fallindirɗo koyɗe makko ɗen ni waɓe maana no hollirɗen nan ni koyngal ñamal ngal no waali nanal ngal imo heltidirde ɗo ni ko ɗon ɓuuri moƴƴude si tawi imo wawi jooɗade ɗum ɗon si tawi o wawata wiɗen no jooɗori wona mi jooɗorɗo no wawi wonata mi wawata wadde ɗum ɗon ma nonen on ti wawata jooɗorde o فعن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم yana Aisha maki mi ina la ɗon hino juula ko ɓe toriɓe woɓɓe tarabbu ko ɗum woni fallidirɓe tundaje ɗen ni o wi wa yajuzu an yajlisa ka julusi tashahudi no sella kadi so tawi on tiwata jooɗorde no wiɗen ɗani wono jooɗagol wonɗo tayyade andi jooɗagol wonɗo tayyade o weƴƴitay kongal nanal ngal mo cikka e koyngal ñamal ngal o darna ngal e hoore kolli ɗin o jooɗo ɗon mo wawi jooɗorde noon si tawi o wata ɗum kadi mo wawi faltidirde koye ɗen teppe ɗen ga o jooɗo e hoore ɗum ɗon o wi ɗum ɗon kan no sella wa amma sifatu salatu man ajas anil qiyam sifa noon julde on neɗɗo tawɗo wawali darade wal qu'udi o wawali jooɗade ko honno juulirta wawata darade wawata jooɗade o wi faqila yusalli ala jambe wiyama wondema on ɗon koyo juulir beccal mum ngal koyo waalo fa in lam yastati so wawata salla mustalqiyan o ajjito o juula ɗon hara koyɗen no fewti qibla on fi yotinden kadi taw no fewtiri qibla on ay warijlahu ila al qibla hara koyɗe makko ɗen teppe makko ɗen no fewtiri qibla on ala qadri taqati embre no wawiri wo waktara haha ibnul munzir suɓi o nde ɗo mas'ala warada fi zalika hadithun da'ifun an ali o wi hadise arɗo yewtugol yonti ngallino ni ajjito ɗon juula on hadise on no loyi kono fillaɗo inna eggama e sayyidina ali radiallahu anhu aninnabi sallllahu alayhi wa sallam ko ƴette annabi jon qala o maki yusalli l marid qa'iman nawnuɗon juula yara mo dari in istata'a so wawi darade fa in lam yastati so wata darade salla qa'idan o juula ko o jooɗiɗo fa in lam yastati so tawi o wata an yasjuda nde o sujjata aw ma'a bira'asi o ƴaƴira hoore makko nden mbimana o joporo hoore makko nden wa ja'ala sujudahu akhfada min ruku'ihi o waɗa ko sujudu makko on ɓuuri joltude dini ruku o fa in lam yastati so tawi o wawata an yusalliya qa'idan nde o juulta ko o jooɗiɗo salla ala jambil ayman o juulira kadi becce makko beccal makko ñamal ngal o waloro ɗon mustaqbila al qiblati haray mo fewtiti qibla on fa in lam yastati so tawi woni o wawata ɗum ɗon kadi juulirgol walorgol beccal ñamal ngal o fewta qibla on ala an yusalli ala jambil ayman nde wallirto beccal ñamal ngal o fewta qibla on salla mustalqiyan wa rijlahu mimma yali qibla o juula hara mo ajjitita koyɗe makko ɗen no hewtiri qibla on oɗo hadise ɓe wi wondema imam dara qutni no fillimo ka kitabul witre babu salatul marid kadi man ra'afa fi salati kayfa yastakhlifu o mo sifi ɗon ko onno mo tuƴƴi ko onno lontinirta goɗɗo ɓaawa makko ibnu hajar noon kañum no jantimo ka talkhis al habir o wi rawa dara qutni min hadisi ali mislahu o wi imam oya kadi dara qutni no filli hadise goo mo ƴettaɗo imam ali sugo oɗo kono noon wa fi isnadi husayn bun zayd da'afahu ibnul madini o wi ibnul madini wi on ɗon husayn on ɗon ko lo'inaɗo o lo'ini hadise on wal hasan bunil husayn al arabi wawa matruk o wi on ɗon kanno e tugorde nden o wi on ɗon kadi ko terteteɗo hadise mum wa qala nawawi imam nawawi o maki rahimahullah hadha hadithun da'ifun oɗo ko hadise lo'uɗo o wi ko wono noon wa qala qawmun yimɓe goo kadi wi yusalli kayfa ma tayassara lahu si ɗum ɗo fopp kadi newaki walorgol jooɗagol ngol newaki walorgol beccal ñamal ngal newaki walagol ajjitongol newaki koyo juulu kala no o wawiri hande kadi wa zahirul ahadis o wi ko feeñi kon e hadiseje ɗen ɗo annahu ida ta'azzara al imaa min al mustalqi lam yajib alayhi shay'un ba'da dhalika si tawi woni ko hadiseje ɗen joppiɗo joni hay ajjitagol ngol o wawali cikko sotin on haray ɗo ko honno warrata hande kadi haray hunde fawaki mo ɓawa ɗon ɗen mbima ana si yeehi ha tawi alhaali hay goto mo o wawi warude no juulira ala hay mimmingol horde wawata haray hande kadi ko madour oɗo ko hande kadi ko ɓernde nde woni miijade kono ko madour wigol mimminatere makko ɗen ma walorayni o wi e gayni ɗon ɗen résumé on ɗo yani mulakhas on ka salatul maridi ko honɗum mulakhas on e andi
si on tiwa nawnuɗo e marɗo ganto fof no sellinanimo yo jooɗo so juuli haray mo wayas mo dari ɓay ko ganto joɗɗinimo ɗimmum ɗum si on tiwawata jooɗagol ngol fewtira qibla on e waɗa tarabbu on heltigol koppi ɗin ko yo jooɗorno wawiri wo ɗum ɗo woni résumé haden tataɓum ɗum si tawi woni on tiwata jooɗade ko yo waalor beccal ñamal ngal si tawi o wawata ɗum ɗon ko yo waalo ajjito so wawata ɗum ɗon kono wawiri wo hande kadi fanni haqqille ɗen no hoore si tawi woni o wawata hay hunde ko miijagol ka ɓernde ɗon memmina ɗengal ngal haray ɗum ɗo wonimo julde nden haray ɗum ɗo woni résumé ko famɗen kono ɗum ɗo no holli hon ɗum wondema julde nden accanaka neɗɗo fanni himo wawi andude waɓutu o yoni himo wawi andude anniyagol ngol haqqille ɗen no jaɓani ɗum ɗon haray o accanaka julde nden ko ɗum waɗi si karamu koɓe boyi firoɓe goo firi ko Allah subhanahu wa ta'ala janti on ga Qur'an wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin e rew jomi ma haama en ndin are ɓenni yaqi noon ɗon ko almawt par ce que ala ko woni ko ala ko goɗɗo fellitiri wa so felliti o maaye no wori ko jiɓete waɗaneɗi ɗi kono pelleti kaari wuuri pelleti kaari maaye ɗum ɗon sikki ala e mum ko pellet isan ɗum ɗon ɓenni wo ko fanda ɗon on wa abudu ɗon ha tawa haake sorte ko julde nden ɗo woni ko heddi kon fof so yewti e sahi hajjo ala toon korka ala toon ɗum ɗon fof haray ɗum annike haray no mari battitigu mum ngun toon kono amma julde nden ko fanni haqqille nden no toon mo wawi andude anniyagol ngol haray ko yo juulu ɗum ɗon hadiseje ɗen ɓanginani en ɗum joni noon aren ɓay julde nden wolama joni noon ko honno neɗɗo hulɗo juulirta salatul khawf julde kulol ittafaqa al ulamau ala mashru'iyati salati al khawf li qawlihi ta'ala wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا سورة النساء آية تمدر آية ديدي ويدون دوني كرمكم إن فتي وندما جلد كلون دين كو جاادون جلد سار إناد فتي نون كلون غولدو كو كلول أيبه ناويتون كلول سكي جوني كو أيبه بنتو وانا جوني سي جلد هفر بن فت دي جهادي أيبه بن فاسون نودي siko ayɓe bomɓe wono ontino e laawol no wuliwata bomɓe ɓen are e onti are e maɓɓe ɗon ɓen ɗon kadi ko ayɓe kala sakkotoɗo jatta on ko gaño jogiiɗo goɗɗum isan ma kala e noone alhaali on ko wiyete kon kulol ma ɗum hay so tawi hara joni kulol ngol ko kulol ndewol tawata si onti waɗi ɗum ɗo ɓeynanaymo nawnaare ma ɗum ɗum ɗon fof no konte ka julde kulol o wi noon sabu konngol Allah to ɗon ɓe mahi wondema no sarina Allah subhanahu wa ta'ala wi so tawi a wondi e maɓɓe annelaɗo a ñinnaniɓe julde nden bimana so tawi a wondi e maɓɓe julde nden yoni fewndike a wat ñinnanɓe julde nden kono noon ko onno warrata yo fedde goo daro e ɓen ɓe wonduɓe ma ɓe jogoo aalaji maɓɓe ɗin ko ɗum waɗi si jumhur on karamo ko ɓenno senditiɗo pecce ɗiɗi jumhur ulama wi wondema jogagol aalaji ɗin ka nder julgol kulol si tawi masalan joni ko wonɓe yawde jihaade ko nandi e mum ɓe inni ko ɗum ɗon ko harano juulde jogagol aalaji ɗin ɗi haɓirta ɗin ko sunna ko yiɗa ɗum woɓɓe ni o wayno waɗɗi par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi wal ya'khudhu aslihatum wal on ɗo woni amre on ɗo ko lil wujub ka ko lil istihbab ko waɗɗagol farilla ka ko yiɗede ɓe senditi woɓɓe ƴetti amre on lil wujub woɓɓe ƴetti amre on lil istihbab wondema ko no yiɗa yoɓe jogoɗi ɓay Allah yamiri woɓɓe ni o ko farilla ko ɓe jogoɗi par ce que ɓe anda sa ɓe ya wubbata suto e maɓɓe isan o wi so tawi woni noon ɓen daroduɓe e maɗon ɓen ɗon ɓe sujji falyakunu min waraikum wal ta'ti taifatun ukhra yo ɓen ɗon wontu ɓaawo moɗon ɓe mana sujjugol ngol ɗo ko fanda kon ɗum ko zikrul ba'd wa iradatul alkullu ko darde nden fof fanda kono ɓay ko lanni torte darde nden ko sujuudu on joni ko nde onti dari o waɗi ruku so yana sujuudu on joni noon Allah janti toon si tawi ɓe sujji ɓe mana ɓe gayni darde nden joni ko salatul khawf fi safar aydan ko julde kulol ari e julde kañum kadi hara ko settoyagal joni ko ka uytete ɗo ko darɗe ɗiɗi won ɗon juulude julde kulol nde ñullike ɗon joni ɗo ko ɓe ar ɓe nde fedde ara juulida e ma darde wotere si woni ha ɓe gayni sujjude
ben don yo hotu baawo modon ndeya fedde kanyum kadi ara nden don kadi juulida e ma nden lam ndeya fedde lam yusallu be juulano be fal yusallu ma ka be juulida e ma wali akhudhu hizrahum wa aslihatahum be jetno rentordi mabbe din kanyum e alaaji mabbe din wadda allazina kafaru law taghfuluna an aslihatakum haya ferben no yeli daiman so weltinoto e jogoranji mon din alaaji mon din wa amti atukum e mine e miranji mon din ko te amti ado ko ka watton piiji ko nyaamoton don e duma parce que anani mi wadi guerre ma duma onti haaro jonnon o renirta non kaafa makko kun e ndagawal makko ngal mo duwa renide non kadi kun o nyaamata kun parce que si kaafa kan no don ndagawal ngal no don onti nyaamali ko ayno ko wata dartade haray gasata so tawi no onti no nyaami haali no on say buray wallude mo e ndaga hon kun ko ɗum waɗi allah subahanahu wa taala o hiɓɓidirɗi ɗi noon o wi ɓe yiɗi so weddotono ɗum ɗon fa yamiluna aleykum maylatan wahida ɓe oño e monde wotere so ɓe anndi on jogaaki aala hiɗon weela kadi ara ɗon ɓe hulata hannde kadi ɓe anndi lo'ere nden ari allah subahanahu wa taala wi wala juna aleykum in kana bikum ada ella noon ala e moɗon so tawi ɗon heeɓi wona ko lorrata on tampinta on min mataren immorde e wona toɓo en aw kuntum marda mara ɗon nawni an tadaw aslihatakum nde wallin ton jogoranji mon ɗi waɗon ɗi katata si ɗi woni ɗon ɗi ɓuuɓata ma tampinta o ronnagol ngol wa khudu hidrakum kono noon ƴette rentorɗi mon ɗin rentorɗu ɗum ɗo no ari e ma'anaji buy o aya ko lay fa khudu hidrakum ɗo yani ma'ana makko eno yaaji wona ƴettuɗon tum wondema koka salatul khawfi ɗo ma ka jihari tum e kala bange ɗen neɗɗo ko ƴettu hisre mon on rentorɗum mum ɗum kono ɗum o rentorto si tawi joni neɗɗo e o yii ino so ukkori ɗo heɓay ɗo nawnare ko yo ƴettu rentorɗum ɗum gonɗum o ƴetta rentorɗum ɗum koyo potto ka nawnare nde won ɗum nde bambe toon wiyano ko lekki corona na wiyano aduna o fof koye waɓɓu karaje ɗen ko husu hisrakum e kala e noone goɗɗo andi lorray mo yo ƴettu rentorɗum ɗum no jeeya kadi ka husu hisrakum ɗo hay accugol ñamugol ko andi tampinayi ɗum par ce que si on ti andi so ñaami ɗum ɗo tun tampinayi mo fa husu hisrakum a ƴette rentordi mon ɗi daran ko ñamon ko lorrata on kon yani mana on no yaaji ko haka on ti wawi firtande hoore mum o fa husu hisrakum ɗo ɗe o wi noon hon ɗum inna allaha adda lil kafirina adaba muhina allah no eɓɓinani no marani hefere ɓen lette hoynayɗe ɓe ɗum ɗo woni ko ɓe dallinori wondema allah sar'ini ko wiyete kon salatul khawf qala al imam ahmad maki rahimahullah sabata fi salati al khawfi 6 ahaditha aw 7 ayyuha fa'ala al mar'u jaza o maki kanko o hadis tabiti fi julde kulol ndel ɗo hadiseje jeego ɗen hadiseje goto hadise kala no addi none go'o no juulirte ɗe fof ɗe adda none goto kala no addi none no juulirte ma ɗum o wi hadiseji jeɗɗi o wi kala noon eɗen ɗon hadiseji mo onti gollitiri haray dagike julde makko nen dagike no juulira on none ɗon ɗen wa qala ibnu al-qayyim rahimahullah usuluha sittu sifat wa ablagha ba'duhum akthar wa haula'i كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت 17 ابن القيم وماكي وي لسليجي نديدو جولد كلول ko sifaji jeego bi maana ko façon jeego no juulirte noniji jeego no juulirte kono imam ahmad jantor nun ga o wi ko ɓuri kono noon woɓɓe goo yehi ha naɓi ɗi ɓuri jeego e yimɓe gande goo fi sen yiyo e defte goo woɓɓe no wi ton honɗum goɗɗi 17 o wi wo ɓen ɗon tuma kala nde ɓe yii ko fillotoɓe luutodiri ka fillagol hara ko fillagol tun hadise on ɓe luutodiri seeɗa ɓinna oɗo kadi ko façon goo no juulirte addiri hina façon goo ɗuma oɗa addi komɓe ko ɗum ɓen ɗon konti hana ɓe 17 o wi lakin yumkinu an tatadakhala afalu nabi sallllahu alayhi wa sallama wa innama huwa min ihtilafi ruwat o wi no newi nde tata golle nelaɗo ɗen ɗuma no yolliti e ɗuma no yollodiri ande luutodirgol filloto ɓen no wona saabu ha goɗɗo sikka ko buy hara ina buy qala al-hafiz imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani o maki wa hadha huwa al-mu'tamad ko ɗum ɗo woni ko tuginete mum kon honɗum wa ilayka bayanuha miɗo ɓanginande ma ɗo ɗen o wi mo arde ɓanginana en noon joni ɗi piiji jeego noneji jeego no julde kulol ngiɗen juulirte watta no yili moƴƴa par ce que no jillodiri so tawina on ti tabintin fondo moƴƴa o wattanili moƴƴa firo ngon satta kono ko andugol pratique on ko ɗum ɓuuri sattude joni noon wattanen gotum kala yili
kun ɗon si feƴƴi anden kun ɗon ko ni kun yaari o wi awalan an yakuna al adu fi gayri jihati l qibla ara nun ɗum e ɗum ɗon ko hara ayiɓe ɓen wona ka qibla ɓe woniri mi joni mi addana en titre ji ɗin taw si aren kasfen si tugol thaniyan an yakuna al adu fi gayri jihati l qibla ɗimmum ɗum kadi ara hara ayɓe ɓen naka qibla naka bange qibla ɓe fewtiri kono ɗa fa yusalli l imamu fi thnaiyati bi taifatin raka ara nun ɗum imamu on julnayi ka darɗe ɗiɗi julte ɗon fedde goo darde ɓe habbito ɗo hon ɗum fa yusalli l imamu bi taifa min al jaysi raka'atan andi ɗiɗo ɗi no wayso ɗi ɓattodiri kono ka détail ɗi serti o aroy tan mum ɗum o yafoto numéro ji ɗin daareɗi an yusalli al imamu bi kulli taifati raka'atayn fatakunu raka'atani al awlayani lahu fardan wa raka'atani al ukhrayani lahu naflan o juula kadi o julna nde fedde ɗo darɗe ɗiɗi ɗen ɗon ko farilla makko on ɓay ko darɗe ɗiɗi wona juulede ka oytete o julnoya fedde ɗimmere nden darɗe ɗiɗi ɗen ɗon ko wontani kanko imam on naafiilo en andi ɗum ɗon feddeji sa o yani groupe aji wonɗi sansodirde ɗin ari e noone naya ɓum ɗum an yakuna al adu fi jihati l qibla fa yusalli l imam bi taifatayni jami'an no ara kadi hara ɓe ayɓe ɓen no wontiri ka yeeso qibla joni o ka qibla ɓe fewtiri nelaɗo o julnowo on ma nelaɗo no wawi julde ɓe feyara ɓeɗi groupe aji ɗin ɗiɗi noon kono ɓe wonta groupe goto andi ara nun ɗum ayɓe ɓen no telen ka qibla ko darde ɗiɗi wona juulede nelaɗo julnayno ɓen ɗon darde go'o ɓe habbito hay timmintingol ngol ɗum woni ara noon ɗimmun ɗum ɓeyano ka ɓe ayɓe ɓen ɓe wontiraka qibla kono nelaɗo julnay fedde goo e kono ngun ndeya ɓe yaaɓe fewtodira e ayɓe ɓen ɓe timmintina ɓe yaaɓe fewtodira ayɓe ɓen ndeya fedde kañum kadi ara nde juulda e nelaɗo ndeya darde ɓe timmintinana hoore maɓɓe ɗo mo kala timmintini ɗum ɗon ko woni noone ɗimmo on noone tammo on ko nelaɗo julnuɓe fof darɗe ɗiɗi way ko ɗiɗi wona juulede ɓe heeɓi mo kala heeɓi fedde kala heeɓi farillaji ɗin yani darɗe ɗi farillaji ɗen ndeya fedde e nelaɗo o julnuɗo on ma imam on ma nelaɗo kañum kamɓe ɓe heeɓi darɗe nayyi ɗeya ɗiɗi wonti naafe ganda sono famade mi natale détail on fiyo mi résumé mo nelirana en famude de toɓɓere nayaɓere nden ko taw ayɓe ɓen ko ɓaawo wontirani ɓe hino qibla on ga ayɓe ɓen no ɓaawo ɗon ɓe sendito woni ɓema kan gonno ayɓe ɓen no yeeso no fewti qibla ɓe fewti qibla on joni si ɓe juuldara ɓe sutodira e maɓɓe kono ɓe waɗa e groupe ɗiɗi ɗin groupe ɗiɗi ɓe ara ɓe habbirida e nelaɗo nde wotere kono ka sujjoygol ɓe sujjoyta sujuudu goto ɓe sujjoyta sujuudu goto mi ara joni mi détail mi yafoto ko titre ji ɗimmi woni jonni jowi on ko nde tawata ɓe feddeji ɗin ɗiɗi noon ɓe juulida e imamu on ɓe julde nden fof on tuma ndeya fedde immo yaha won fewtira eyɓe ɓen ndeya fedde ara timmintinda e nelaɗo ɗum ɗon kadi ko noone goo jeega ɓum ɗum ko nde fedde kala raɓɓinɗinorto wondude almami on e ara ɓe darde wotere joni noon ɗen arde détail gol awalan ɗen arde noon joni awalan mayi an yakuna al adu fi gayri jihati l qibla tawa ayɓe ɓen naaka qibla ɓe wontiri bimana ɓe wontiri ñaamo ma ɓe wontiri nano ma ɓe wontiri ɓaawo ɗo ko onno ɓe juulirta fa yusalli l imamu fi thunaiyati bi taifatin raka imamu on o julnayi ka darde data ko darɗe ɗiɗi juuleteɗon o julnayi ɗon honɗum fedde kala darde wotere yani groupe aji ɗin ɗiɗi o julnayi groupe kala darde wotere summa yantasiru refti nden ɗon ɓen ɗon julnaɓe darde wotere nden ɓe habbito hatta summa yantasiru netti imam on habbito hatta yutimmuli anfusihim ha ɓen ɗon timminana hoore maɓɓe raka'atan darde o andi joni o julniɓe darde o darike ɗon o habbitike ɓen ɗon timminana hoore maɓɓe ha ɓe gayna few ɓeno ayni to ayɓe ɓen kanko imo habbiti kanko imam o ɓeɗo ɓay ɓe timmini ko no ɓe watta wa yazhabu ɓe yaha noon fa yaqumu wujuhal adui ɓe yaha ɓe daroyo ɓe fewta ayɓe ɓen kamɓe summa taati taifatun ukhra ndeya fedde noon kadi ara fa yusalluna ma'ahu rak'ata thaniya ɓe juulida e makko darde ɗimmere nden kanko almami o joni andi ndeya fedde gaynintinike ko mum kon ko darde ɗiɗi wona juulede ɓe juulde imam on darde wotere ɓe yahi ɓe timmini ko maɓɓe kon ɓe yahi ɓeya arti ɓe wonoyi place ɓeya
joni ɓen ɗon artuɓe kadi juulida e almami on honɗum darde wotere so ɓe dayni ɗon thumma yantasiru almami on habbito hatta yutimmuli anfusihim rakatan ha ɓe timminana hoore maɓɓe darde wano ɓeyananen timminiranno noon hoore muɗum wa yusallimu bihim on tuma noon o salminana ɓe andi ɗo ko on ɗum ari ɗo fedde aranere nden ɓe timminay ɓe salmina almami on salminali ɗo ko ɗo tun tagi yo goɗɗo salmin o yalta e julde nden almami on salminali ma ɗum hara e gantoji goɗɗi goo mi sikki rewino e darsu muɗum en faami joni ɓeɗo ɓe timmini ɓe salmini nde a fedde ɗimmere ari salmindini e almami on ɗo ko none goo ko ɗum waɗi mo adde noon dalil on o wi fa an salih bun khawat tuttinama e oɗo ko o fillama e oɗo ko tuttini e asahal bun abi haythama oɗo o maaki anna taifatun saffat ma annabi sallllahu alayhi wa sallam wonde fedde goo sappinoduno e nelaɗo on ɓe jami kisewni mo taifatun wujuhal adoyi fedde goo tawi no fewtodiri e ayɓe ɓen to fa salla billati maahu raka nelaɗo julni nden fedde habbirde aranum kañum wondude e nelaɗo on o julni ɓe darde wotere summa sabata qa'iman andi ɓe yewli darde ɓe gayni kono to ɓe gayni darde nde nande ɓe sujjuno ɗo ɓay kono ɓe warri ɓe immi ka darde ɗimmere ka ɓe immi ka darde ɗimmere ɗon ɓe habbi ɗon ɓeya continue timmini nelaɗo kañum no dari ka darde ɗimmere nden ka ɓe immani ɗon ha ɓe ɗon salmini on suma non honɗum imo arde sifo kono no ɓe warri ɓayo tabiti ɗon ko ɗen fa timmuli anfusim ɓeya timminani hoore mum summan sarafu refti ɓe gayni ɓe wonciti ka julde wujuhal adoyi ɓe yaari ɓe fewti ayɓe ɓen wa jaat taifatul ukhra ndeya fedde noon nde fuɗɗanokinane ɓen ɗon ari fa salla bihim raka'ata allati baqiyat min salatihi o nelaɗo julni ɓen ɗon nden darde luttande ɓe ɓay ko darɗe ɗiɗi wona juulede thumma sabata jalisan ɗo nelaɗo ɓe tabiti honto koɓe tooliɓe ɗo na ɓe dariɓe ɓay ko ɗon ɓe woni salminde ɓe tabiti koɓe tooliɓe fa atammuli anfusihim nde fedde nden timminani hoore mum ha hewti kañum kadi kaɓe jotti ɗon summa sallama bihim reftu nelaɗo salminani ɓe on say nelaɗo taɓɓe tayyode e nelaɗon ɓe nelaɗo salmini ɓe salmini andi ɗo fedde aranere nden lanni salminan hoore mum yayi fedde ɗimmere nden kañum e habbiti kañum e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam salmindini rawahu jama illa ibnu maja jama on fillotoɓe hadise ɓen no felli oɗo sina imam ibnu maja no jeeya ɓen ɗon imam boukhari imam muslim e ko nandi e muɗum joni en andi o noon e arano ɗo ka oɗo famike ok are noon e ɗimmo o thaniyan an yakuna al adu fi gayri jihati l qibla ko nde laatoto ayɓe ɓen inaka qibla kadi ɓe hikkori joni ko ne no siforɗen nane ñaamo ma nano ma ɗum ɓaawo fa yusalli l imamu bi taifa on sa imamu on julna fedde goo o julna imamu on julna fedde goo ko wiya ɗo kon noon fedde hayso tawi koɓe tato pettu wondi kalima an fedde goo no ƴetta wondema joni koɓe tato wondi masalan hiɓe huuli ayɓe ɓen joni goɓɓe waɗay goɗɗo imamu goto aray tawta oya ɗon wiyama taifa oya ayna ayɓe ɓen watta ɓe ar ɓeyanayi hoore maɓɓe so oya kadi artoye ɗimmo on ko on kadi no wiye taifa hayso tawi ko ɗum ɗon hara koɓe tato pettu wondi e hoore lawol joni goto woni amam ɓe aɗi ɗo woni lontu woni sansodirde makko no konte ka taifa o wi ɗum noon fedde goo e minal jeyse e konol ngun on ɗon ara almami on julnamo raka'atan darde wotere wa taifatul ukhra ndeya fedde tujahal adowi ɓen ɗon no fewtiti ayɓe ɓen summa tansarifu taifatu allati sallat ma'ahu raka'a refti oya fedde arane juuldude e nelaɗo on ma ɗum e almami on darde aranere nden ɗon nde woncito e julde nden wata qumu tijahal adowi nde daroyo nde fewtodira e ayɓe ɓen kono est ce que o salmini o sikki ɗo fi salmingol ko ɗon aray ko andeten joni sertigal e masala arano on nane wa tati taifatul ukhra ndeya fedde wonnode to nde ara fatu salli mahu raka'atan nde juulida e almami on ɗon darde summa taqdi kulla taifatin li nafsiha raka'a ɗo noon joni fedde kala timminanayi hoore mum darde mum nden en faami muwajahatan al aduwi haray ɓe muwajahatan e fon aywa fa an ibnu umar radiallahu anhu qala ibnu umar o filli o wi salla rasulullah sallllahu alayhi wa sallam bihda taifatayni raka nelaɗo julni goto kala e feddeji ɗi ɗiɗi darde wa taifatul ukhra ndeya fedde goo muwajahatu lil aduwi ko fewtodir ɗum e
ayɓe ɓen summan sarafu ɓe yehi wa qamu fi maqami ashabihim ɓe daroyi nokku ka ɗimmo e maɓɓe darno ɗon muqbilina alal aduy koɓe fewtuɓe ayɓe ɓen wa jaa ulaika ɓe ari kañum kadi summa salla bihim nabiyya rak'atan nelaɗo julni ɓe darde summa sallama refte o salmini summa qada haulai raka'a wa haulai raka'a o groupe ɗa timminani hoore mum darde o groupe ɗa timminani hoore mum darde tawi nelaɗo kan salminino ɗo ɓe salminanali hay goto on yii ka serti ɗon seeɗa ɗaata fedde sakkitorde nde nelaɗo salmindin e maɓɓe ɗo noon ɓeeɗa ɓe juulu ɓe yehi ɓe timminali ɓe yehi toon nela ɓe kadi arti ɓe fof ɓe ayni ayɓe ɓen kono ɓe timminan hoore mum nelaɗo abbaki salminalngol goto e maɓɓe ɓe kala timminan hoore mum salmini nelaɗo ka timmino ɗi ɗon ɓe salmini ɗon rawahu ahmadou wa cheikhan wa zahiru ko feeñi kon anna taifata thaniya no fedde ɗimmere nden ta timmu ba'da salamil imam nden ɗon timmin ɓaawo almami on salminde kaw timminannoɓe ɗimmere nden o salmini joni ɓaawo salmini ɓe timminani hoore maɓɓe darde luttu noon nden ɓay ko wotere ɓe julde almami o min gayri an taqta salataha bil harasa tawi goto e ɓeeɗo noon feddeji ɗin kadi ɓe juuli darde ɓe yeehi ɓe aynude e hoore ɓe timminali ɗimmere nden ɓe kadi juuli imam on salmini ɓe yehi timmingol ɗimmere nden kamɓe kadi e hoore ɓe timminali ɓaawo almami on ɗon kono ɓe timminande hoore maɓɓe feere fatakunu raka'ataha muttasilayni tawa darɗe ɗen ɗiɗi noon ko ɗe jogodirɗe wa anna al ula darde aranen nden la tusalli raka no fedde aranen nden la tusalli raka'ata thaniya nden ɗon juulata e darde ɗimmere nden illa ba'da an tansarifa ta'ifatu thaniya watto no yili moƴƴa ɗo adinoɓe juulde darde nden ɓe yehi ɓe ayni ayɓe ɓen ɓe ari kañum kadi habbire ɓaawo almami on ɓe timminta noon tan que ɓe arali juuli darde ndeya juulide almami on salmini o kaw salmini ɗon noon mo kala maɓɓe joni groupe kala no timminande hoore mum groupe o en faltike ɗo ko sertini ara nun ɗon kon aywa wa anna al ula fedde aranere nde wiya ɗo la tusalli raka'ata thaniya nde juulta darde ɗimmere nden timmintingol ko imam on julni kon illa ba'da an tansarifa ta'ifatu thaniya min salatiha si wona nde darde fedde ɗimmere nden gay wonciti e julde mum nden ila muwajahatil aduy ɓe yahi ɓe fewtodira e ayɓe ɓen joni noon ɓe kañum noon timmintina ɗimmum ɗum ɓe aynuno ayɓe ɓen ɓe juuli darde wotere ɓe habbi ɓe juulal ɗimmere nden kono ɓe yehi noon ɓe timmintina ɗon noon ɓe salmina nde wotere ɓe gasa e famike fa an ibne mas'udin qala summa sallama wa qama haulai fasallu li anfusihim raka'atan summa sallamu o yinelaɗo salmini ɓeeɗa immi ɓe timminani hoore maɓɓe on tuma ɓe timme darde luttunoɗen ɓe salmini o ɗo woni none ɗimmo on none tammo on an yusalliya al imam bi kulli ta'ifati raka'atayni ko nde almami on julnata fedde kala e feddeji ɗin ɗiɗi darɗe ɗiɗi fatakunu raka'atani al ulayani lahu fardan wonanamo kanko almami on darɗe ɗiɗi arane ɗen ko farilla o juuli ɓay ko darɗe ɗiɗi ɓe woni julde wa raka'atani al ukhrayani lahu naflan darɗe ɗiɗi ɗeya sakkitore ɗen ɗo wontanimo naafe waqtida'ul muftarid bil mutanaffil jaiz o wi wonde mano dagi ka juulo farilla juula ɓaawo wonɗo julde naafe ɗum ɗon joni on weñje ɗon accino galeyɗe men ari ɗum fonso sonkay ha kono allah subhanahu wa taala addi ndeyguji ɗin ɗum woni karama koɓɓen ɓe ɓangeni sinara ko salotoɗo gonga tum laaɓayno pos waalike kene hay hunde suuɗaki ɗon wondema naafo juulowo farilla no juula ɓaawo wonɗo julde naafe فعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين جابر فيلي وند من لا رجلنا وفدقوا وند بمأبين دار ديدي ثم صلى بآخرين ركعتين رفت بجلني كان ينكدي ده فد كدي دار ديدي ثم صلى ما رفت لا دون صلى الله عليه وسلم بسلمني إمام النسائي نفيلي مو كان ين كرم كوب بويدين فيلو توبه نفيلي ودو حديث كان ينكدي رواه الشافعي إمام الشافعي نفيلي مو والنسائي وفي رواية لأحمد نفيلي يقوم إمام أحمد فيلي وأبي داود والنسائي قال وي وندما صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي جنجلني من صلاة الخوف جلد كلول فصلى ببعض أصحابه ركعتين نلا رجلني يوغا وندي بين دون ويالي طائفة كويني كو يوغا وندي بين دار ديدي ثم سلم رفتي وسلمني ثم تأخروا رفت بين دون يهي باو كأيب بونتون وجاء الآخرون بيك دياري فكانوا في مقامهم توي بنك مأبهم فصلى بهم نلا رجلني بكدي ركعتين در ثم سلم رفت نلا دون سلمني فصار للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات نلا رهبي در ناي وللقوم ركعتان تيم بن كانيون كو در دي هبي
wa fi riwayat ahmad wa shaykhain anhu qala no fillay kadi ko imam ahmad e shaykhu ɓen ɗiɗo filli ko ƴetta kañum tuyde jabir ɓeni anhu on ɗo ko hade sahabajo dow ɗo jabir o wi kunna ma annabi sallllahu alayhi wa sallam bi zati riqa o wi minen min wondino ene laaɗo on o haswatu zatu riqa hari meɗen wondi e maɓɓe e woɓɓe no innamo haswatu najid ko est ce que ko noon guerre on wanno wo qimati salatu julde nden darna fa salla bi taifatin rak'atayn nelaɗo julni fedde goo darɗe ɗiɗi summa taakharu refti ɓen ɗon yilti ɓaawo ɓe salmini ɓe yahi ɓaawo wa salla bi taifatil ukhra nelaɗo julni ndeya fedde kadi rak'atayni darɗe ɗiɗi fa kana linnabi sallllahu alayhi wa sallam arba'u rak'atin nelaɗo heeɓi darɗe nayyi walil qawmi rak'atani yimɓe ɓen kañum heddiɓe mo kala heeɓi darɗe ɗiɗi imam boukhari no filli hadise on kañum imam muslim o wi joni gandi ɗo no woniri ka ɗo laaɓi poye ɗo jilɓa moƴƴa joni aren noon ka none nayaɓo on kadi no juulirte noon en darto ɗo aray noon en sendi salatul khawfi o en darto ɗo ko page ɗim on kanannoy ɗon nakta fi basa ok ok awa joni en darto ɗo wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aray ko en eto ha sen aroyi ɗay ko timmintinte kon ɗuuɗa ara woɓɓe waɗanayi on pratique on yeeso ɗo ɗen kisan inchallahu e yontere aron ɗen tentini say cheikh meɗen seeni ke hara no ɓuuri moƴƴude hara ɓe waɗane pratique ɗum ndende ɗen ndaren so tawi kadi ɓe seenaki en etoto ndaren no woɗen etode noon ɓe ɓenni wela no ɓuuri ala ko ɗum waɗi siɗen lontade ɓe ɗo ara tawi no woodi ko famaki ɗe wawi landitade eyi machallah na kada su feƴƴu ɗo mo famani ok eɗo no falalantade das feƴƴu ɗo nam nam wari kam kalilano toɗo ko rogata salatul marid salatul marid fi namare nden babasi honɗum woni nden nawnare bawasir ko nawnare woɓɓen bawasir on koko nangata goɗɗo ara o ŋañoto ma puƴe waɗa e ɓandu ɗum ko ɗum woni bawasir ko nangata tera ɗen façon ɓe maki koko wiyete comme bawasir ko nawnare nanga e nde neɗɗo ka tere no goɗɗum no wawi ko waɗa baade ma waɗa puƴe ma ɗum ha tawa goɗɗum ɗum ŋaɗay tawa on ti wata min nde wata ñuɓude teral ngal ma wata ɗum annade ma si nangi wona koppiɗin ni goɗɗo wata turade sojjoygol sugoy ɗum ɗon ko nandi e muɗum ko ɗum wiyete bawasir bi kulle ihtisar nam tawi noon en ɗumannoto ɗum ɗon e ɗi hasuwaji ɗo fof no wawi te kañum tun no wawi ƴettanede darsu fi fensitoygol ɗum ɗon mbaray ko aroyta kon ɗo e mara darsu juutuɗo inchallahu taala nam aleykum salam aywa awa ko ka darsu ga aywa weƴƴitugol yeeso jaami on wontira yeeso to rawa wasi o acciri almami on ɓaawo nam an si tawi woni alaka woni e wosina ɗon joni ay fi alma ara mandin heediɓe ko so tawi wonde ala heedo on ti almami on o wawata wonde yeeso almami on joni no almami on no julde ɗo ɗe ara kanko weƴƴita yeeso ga hay maade hay hunde heedaɓe si yeehi ha tawi ala nokku ka wone sina ɗon wonti no wawa wonde ɗon kono ko ɓuuri hande kon koye wonti wontu ɓaawo ɗum ɗo wonti ko wontu ɓaawo amma noon gantoji ari ga fof wonama ala ka woni e few joni ko luttiri wo ka place ko yeeso almami wonti no wawa wonde ɗon wallahu alam on sa landoy to karam koye ɓe ɓeyda en ɓanginande moƴƴa hana noon ka goɗɗo leeta ha tawa o heɓata place ɓaawo almami on e julɗe ɗen fof e tandeji ɗin fof haray welsigo naati
par ce que ko heewi ɗum ɗon nde no waɗa haray ko welsindaare nden e leytugol ngol watta ɗum ɗon nam on ɗum ka darsu ko yimɗo lantoto feƴƴi ɗum ولو كان الأداء واجبا على العابد ترك الصلاة حتى يحصل وقتها لما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. ولا تأمل إجناتنا ترك بيانه. كترك بيانه كاكو on ɗon faɗara fof ɗum koye page sakkitoro on woni ka lannitorde ɗuma on ɗo ka so mi yii ko ɗum ɓurtala welde fii وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوتب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه كدون ودون فوتي ade ko simi ko ɗum ɓurta welde on toni aywa o wi summa qala ba'da kalamin tawil refti o yewti noon ko ɗum waddanno en ɗo o inni woko ko oya imam ibn qayyim jawziya yewti fi oɗo juulugol neɗɗo yoɓugol ngol neɗɗo weltiniɗo ha julde nden feƴƴi ko honno juuli tawi ɓen wondema onti no wawi yoɓude yani immo juula wa wastayi joni o juuli farilla on e wiɓe ɗum o wi on ɓawde o soggi ɗum ɗon yewtude jutde wandi ɗo ko mulakhas on addi o juutina o kanko o inni tun o suɓi ko raɓɓiɗi kon waddi ɗo e o wi noon ɓawde oya soggi ɗum ɗon ko yewtere juutunde walaw kana al qada'u wajiban o wi so tawino hara yoɓugol ngol no waɗɗi alal amidi e hoore on tewiɗo pas li tarki salati accugol julde nden hatta yahruja waqtu ha waqtu mayre yalti lama aghfara allahu ta'ala wa rasuluhu nelaɗo e allah ɓe weltindotano ko e fi ɗum ɗon ɓe waɗanayi ɗum ɗon masala go'o holluɗo wonde mahi si on ti tewi ke pas acci ha julde nden waqtu mum on feƴƴi o yoɓay wano ɓe waɗirani noon masala o ɗaniɗo ma yejjituɗo ma faɗɗaɗo ɓe addanayi ɗum ɗon kan nassu kono est ce que nassu qur'ana ari wiiɗo wondema mo tewi ke pas acci julde nden hande feƴƴi yo juulir ni nela hadise on ko ari ko honɗum o wi ko annayi mo hatta yasayba fa man nama an salatin aywa ko yo yoɓude ko ɗani gay mum ka aw nasiyaha ma o yejjita andi on noon ko gantowodi oɗa noon o ɗanaki o yejjita ari ɗon wiiɗo wondema mo ɗanaki yejjita waqtu on feƴƴi ko ni o juulirta oy donc isan tawino haray noon ɗum sari amum no woodi allah jantoto no fi mum manela son sallama ma kay no fi mum no ɓe yewtiri fi oɗa noon on faami o wi wala nasiyahu ɓe yejjitata no jantagol fi ɗum ɗon wala ta'ammudan natana bi tarki bayanihi o wi wona wonde haray en tewi enen kadi toppitagol men tertagol ɓangilngol ɗum ɗon awa ko honno on ti sakko wona amen kadi men suuɗay woni ɓay men inni menen men yarali on ti no wawi yoɓude joni men tewto men suuɗa nelaɗo ɓanginima allah ɓangini o wi wona ɗum ɗon min ala men tewade men suuɗa ko allah jantaki fi mum nelaɗo sallallah alih sallam jantaki fi mum ko ɓe janti ko faɗɗaɗo wopuɗo haqqil ma ɗaniɗo ma yejjituɗo ko ɓeɗo ɓe janti ko honno juulita fewno ka on ti anditi ɗon o wi wo kanko e kamɓe yaruɓe ɓen wondema si tawi woni on tigi o tewike pas o wedditike ha julde nden nde feƴƴi waqtu on feƴƴirimo o mara yoɓugol hande kadi ɓay o tewi o wi o kamɓe so tawino masala arno fi ɗum ɗon ɓe suuɗatano ɓe toppitoto no fi muɗum ko ɗum waɗi so inni wa ma kana rabbuka nasiya joomi ma na yejjito sakko taw yejjito yewtude fi ɗum ɗon ha goɗɗo go ara adda ɗon goɗɗum wa kullu shari'atin lam ya'ti biha alquran kala sari'a mo tawata qur'ana addali aya mum wala sunnatu wona sunna on addi fahiya batila haray on ɗon sari'a ko merejo ka haray ko sari'a faamike joni ok woni fini o toɓɓere laɓamen ay ɗon boyi faama no faamike joni moƴƴa alhamdulillah en darto ɗo juulay
sali lande lande ni ande lande so kata ko e nam e sibe men tori en do